Kipat ba kasinong Bangla so pay Kaladawa nakakas Hill Autonomous District Council bahkan penhap sesoyong nong sepung constituency haki MDC namar baki hap se East Khas Hill District baki tap kavut kahap se Mairang constituency haki MLA bat MDC kabadan se East and West Khas Hill District kita kinong yalam senong ringkat kinong kit kam senong hilawan ni keduk UDPT CM haki HEDC ubah pensingan NCM marajing thop man penhap sesoyong nong sepung constituency haki MDC ban laj nagajing jonggi hagajing chisha hagajing penbet nong thamai dangshen ke delimitation committee kapan hap ya kena nong Bangla so pay sesoyong nong sepung henry hadin bela menjur ulat ya ke bel ka klem pau usorar nong uba albinus maulong ulai thu ban nadu basha penhap ha east and west kimju yo shu ki kampen roy hapo nong bat kimju bana shu ya ke jingtre sispa asngi bat kimju bana ya kata MLA scheme MDC scheme Shushu ula benrap babaro si kata nadu menta ki yo skim penroy bat ke junction ada haru ki yo na soyong blok ke bahap ha East Khasi Hill District Henry ki hap le tepat se East and West Khasi Hill kita kinong yalam snong ke Bangla so pay kila berngam balada ke KHADC kampen ngat no se soyong nong spung constituency hak MDC kin penlong ki jingi bat wat man sange tebut hak MDC Ide na po kasi nang Bangla Sofi iwan kum pinong yalam jo kasi nang agabede batka jingdon kam hi kasi nang brakaway kata kada ke bakham kongsan ay kada luar ke ipik iwan ni luar ke ipik nomar bang lai keren la lai sin bang iwan ini mentak kada sin ke basau bang kendu ya PNSM bang keren bang yang ipik dan nagaliang jungi agabede bakan ke ipik hingi sem cing ay babon kurukom namar hajuk mentah lada ke ipik jungi gadai syawai jing mentoy jungi gadai syawai kasim jing namar kat kum jing don kam jungi hak gadai baki kam ki jam barok ni dena soyong blong tang baka ipik jungi pat ka hap sepok east and west kadena kat takada ko bangi kum gidong snong sim jing gadai baki ki jing le juga sarkar leseng kuak ban ya kendu biang ba pen siem dekat kum jing keren jung mentah pat omba lakum no kata kat kendai tarik bahwa sesiong ya kata eksekutif komiti habon sa jing tip dengan ngi kum ki nang penia jong senang bana ka eastern west ngin lek na sipok sayong mal kar ku jing don kam jingi bro kata ke dei be no po es hajar khalai ke ba hajar khalai ba ki phia ya ka senong jingi gi penlek sipok ka mairang Ndai hakil hadin ketu kita ke por basha den kan kani ka sinong jungi ka hab be sepok soyong ndai hu arah jar khalai mo ngi kunung song sinong nim sim la don jing tip ei bala syura be jangi sepok ka eastern west ngi kum kinung song sinong mentang ikwa be men phai be chaden sepok soyong bla kalau kontare kidon hais dei ban ka jingi yo jingkot jingi kum ki jingdon kam sinong hibrok away nadu ki khaurusion nadu ki job card nadu ka PMAY nadu ki skim fer berdai po snong naga so yong blok bek yo bek 100% nak po so yong blok hak be de ba kemairang blok ngim don jing yo ai wat tak khandet ru wada ka skim MLA ru ngim ju bana ka skim MDC ru ngim ju bla tadi nak kan kata ko ba ngi kwa be ba hagal leng jungi gum gisnong kwa ba kan yaj bej bat ipik bat kam bat jam bar khoj siapo so yong ngi hap sya es ba tambah agak MLA ya konstitusi hap sya east dan west Semarang Bagi dei mentah dei tangga ni kasinong Bangla jungi hi ke ba dei kita kitan ke ba kahap becha no kahap kebut kahap stai ke bagi kam ki jam pat ki hap sini sepo so yong blok tapi wan mendawa so yong ni kwa be ba na kali ka district council syab ka ni ka election MDC kan wan kumut ba ka sinong jungi ka dei ban hap na sepo so yong kat kum jing don jeng ki long yeng ka sinong jingi ki don chis pa nyau hosan spa nyau san Sinong ni biwan kendo hani di TCM kalong ba ikwa alor kanong rim ikwa ban transfer no ya ka ipik jong sinong jongi ke ba hisap penhap maka Eastern West Hamairang konsensi te benda ke di sini ikwa no bakan kindra no limbakan ni ke television committee
delimitation teng kwa bakan point no sai so yong halor ki jing e jongi ki pat ba no sinong namar mala benrap rang ba sinong ki development adong sedang ka blok ngihap ka so yong konsensi ke so yong blok bara nadong sedang nadu epic adhar te baro tangga epic sedang ipoi sya istenwa sata gilor ginong rim ikwa ba ka district council kan isen ai lang ni bakan le ban penra no ya man ya kan ni ke epic jo ke sinong mangla sopi na benta kabit kebiang pai ba ban na kaliang jongi kumba udipti siam uang bondra ya kan ni ka city ya kan ni jing e jongi pai ba ngila pen sngau ha udipti siam bondra ke isi bun le ya ka bahatam bun pen poi no ya kan ni sinong jongi sya ka so yong konsensi kebahap akan nong sepung arpuar so yong konsensi kenang ba kan pensuk ini bat kejingkerpat nakaliang kejongi kesinong ni jingkerpat executive committee baro bakin su kya lem na benda jungi mendala deki post nam ni klem yo what is scheme MLA MDC MP ngim yo am jupoi ni kasyem jing ini bat kasak din kesinong kathau de penta nakaliang kejongi hiru kumba ngilak debuk ke proposal nadu kaban meminkong ba kidang ai ba kinwan ai ki kot kisla baro ya kila ada propose hak tu kila na liang ka delimitation committee kila ada propose bagi penhap amai rang dan nang tu ki ong ba kila ra ka dorba ki claim yo nang tu bagi ong ban ai ki penlek choice ka select committee te liba ka select committee te ni gong haka propose jong ketuka nak sel committee ma kila ara no nak so yong nak mairang sak so yong te nang tu ni kambu ni ong try bakal ami tu kala biang try kin ami tu ni keman bicu dah dien de la adep asen nu governor ni iman bakal sinong jungi ka kelumuan ki i be mairang te halor kata nong rim ngila de biak keren hi te la demi kasen di deputy CM yang nginem la bali isu te minta yang ba kani la long ba ka thmai bat kitu ki arpoi sinong ki baiki aktu baladap ki ong ba kan long thmai bat inle ya ba bahatam bat kerpat iki arpu kentai ngon ki MDC bikin sukya bat kin pej lang na benda mar bagi tere na benda upat ba na kabik kebiang upat ba bat ke kerpat kalong topet lang na benda upat ba ada ki post nam la su ngam la su syai lalong ba i konsuan claim ke development ke ai do ke MDC ru ka hap mairang kemel ru hap mairang tem distrik ka hap is distrik ka hap kalau kita dong debat na kalian ka jongi ke sinang nilai syong ke komiti bangla debu tu sien kila propose kultur tabakidang penhap yang ki claim dapat ki perkhat ira tena kalian jongi ngila bu ke siti bat ngila baik kejing dawa ke banikong ke di kila ada bon bu istima kat santarik udah membawa arjar pulai tu ngila wan bu dien biang kat lai tarik di sembo arjar pulai jadi ngila awan biang tu lai tarik nomor semi tu asen bikin melek tu ngila awan biang au lai tarik di sembo September arjar psa ngila awan nya ngindra da kejing ki ban hakanu ko tarik nginem pentet ya ta in ai kejing ki ba bat kat ya election in sim benda tu election la dapin le ya kan ni kejing ya upai ba nomor la de post nam la su sya ya kan ni kam